फिशरी डिपार्टमेंट सिंधुना लमफेल पाता लेबा डिपार्टमेंट असिगी कॉम्प्लेक्स तरा तरुलक सुबह फिश फार्मर्स डे कम फिश फेयर पांगथोक्रे रेलवे लाइन सोखलबा लोंगी सिंगी सेंफम पीदबदगी खुंजा सिंगना रेलवे लाइन सेंबगी थबक सिंग थिंजिनख्रे अमदी मापन सुबह पाइनएप्पल फेस्टिवल कम बायर एंड सेलर मीट अमदी यूथ फेस्टिवल 2016 लोइसिनख्रे खुरुमजरी मिलेंग ताबी पुनाम पुताराम उक्तरी लोइनना पाउसिन संदोंना पिजरी इंडिया की मफम मतै द पांगथोकपगुम ngasi मणिपुर दसु फिशरी डिपार्टमेंट सिंधुना लमफेल पाता लेबा डिपार्टमेंट असिगी कॉम्प्लेक्स तरा तरुलक सुबह फिश फार्मर्स डे कम फिश फेयर पांगथोक्रे इंग्लिश सिंगनी तरा मंगाता पांगथोकिबा फिश फेयर कम फिश क्रॉप कंपटीशन दा मकोक मथंग ताक्रबसिंगदा सेलगी मना पीदुना इकाई खुमनख्रे मकोक मथंग ताक्रबसिंग अदुना थांगा चिंगमैदगी निंगथौजम कुमार कैबुलदगी निंगथौजम बनंता हियांग थांगदगी सोइबम सुरचंद्रदा सेलोइना लुपा लाख अमा लुपा लिसिंग हुंबुद्रा अमदी लुपा लिसिंग यांखै पीखी सोइबम सुरचंद्रददी लमदम असिगी nga ख्वाइदगी यामना पुथोकपा ngambagidamक लुपा लिसिंग कुन पीखी ngami कुनमंगा खनगतकुना कंसोलेशन प्राइज पीखी फिशरीज मिनिस्टर अब्दुल नासिर सेक्रेटरी टीएक्स गोपेन मितै डायरेक्टर डेविड के सिमरे अमदी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बिजुना कामैना सरुक याखिबा थौरमदुदा मतौ करमना केसता nga योकदगे हाइबगी मतंगदा फोंगबा लाइरिक अमसु रिलीज तौकी डायरेक्टर डेविड के कामैना मणिपुरना nga की पोथोक मेट्रिक टन लिसिंग निफुनिथोय चही अमदा सिजनरी स्टेट असिदा पुथोकपा ngamba nga gi changna metric ton lising kontrani wathaudiba saruk asi menkhatnaba department asina kanna honari haiki secretary TX Gopen Mitaina Manipur gi ngami sing chawkhat hannaba India government amadi Manipur government na scheme kaya hodokuna chanari chahi kharagi matungda Manipur da nga gi pothok mipal tangdaba ohenba ngamgani haibagi thajabale haiki Fishery Minister Abdul Nasir na Department asina Manipur da laiba ngami sing angamba thakta mateng pangani hiram asigi matangda department amasung ngami singi marakta lainariba lapthoknaba mari hantharhannaba honagadabani karigomba hiram ama media da puthoktuna miyam khanghanringaida department ki level da loisinnaba khannaba chungani haiki Minister no chakkibi am lapni to government city contribution secretary no chakkibi secretary am lapni director no chakkibi director to PI director am lapni adu punnamak se ekoina public domain da puthokringa public ki atauba media ki thong haidringa emsin nabi aba so ina punnamak government ki meeting ki nam punnamak se hoya to sinna na bokot na si ekoina farmers singa meeting ni sarkar singa leike Imphal Jiri lambi ki tongan mafam singda hauzik railway line amadi masiga mari leinaba thabak thauram sing paikhatpada sokhalaba tupul amadi masigi akoibada leiriba longmi singi pifam thokpa senfam pithok tabadagi lamdam adomgi khunja singna railway line gi thabak sing thingjinkhre chatkiba April gi tang 13 dagi thingjinduna thamlakibani hairi tupul amadi masigi akoibada leiba lau uba yaba mafam kaya railway line semlakpa amadi masiga mari leinaba thabak thauram sing paikhatpana maram oiduna chaungna amanga dathokale hairi Railway line semnanabagi tunnel hutpagi nung amadi laikhom lainang singna labuk kaya khunjinduna laikre lau uraga hinglamba lawmi kaya di chaungna khudong tadaba mayoknare haina lawmi amana phongdorakli railway company department na survey tawkibis leite adegi moina paisa siki amata sopi ba leite moina leibak si direct haitharap kodegi aigi lobok si uwa yakide makha gi aigi sagai aigi inanipa magi lawpamsu ayamba lebanon nanthara mase khajitang compensation khara pibirami adudegi hena piramde moina flag yongning ma mafamda yongaga sidi ekoina on khre ekoina paisa pi khre haina ekoi lobu singa usittaba yamna hoidaba ekoi mi na tadawna company singna railway department singa ani punna hojik phawa ekoina haisi Macit amata falta bide. Amaronda pifam thokpa senfam pithok tabadagi khunja singna tupul Imphal section gi oina thabak suriba sing chatkiba April gi tang 13 dagi thingjinduna thamkibadagi thabak pumnamak leptuna lakli haina mafam aduda thabak suriba Senbo Engineering Limited ki official amana phongdorakli Senbo Engineering Limited tupul to Imphal Railway 28 अप्रैल से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया
28 नवंबर 2015 और 24 अप्रैल से अभी विलेज का कुछ डिमांड है, उसकी वजह से इन्होंने काम बंद किया है, जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अभी 3 महीने से ज़्यादा हो गए, हम लोग का मशीन, मेन पावर सारे कुछ आइडल, इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है और देश को भी नुकसान हो रहा है। आप मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है कि आप इसे हाईलाइट करें और हमारा काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, तो ये हमारा निवेदन है मीडिया से। मापन सुबह पाइनएप्पल फेस्टिवल कम बायर एंड सेलर मीट अमदी यूथ फेस्टिवल 2016 लोइसिनख्रे जात बिजात खाइदबा खेतनबा लेतबा मणिपुर अमा सागतनबा पांदमदा किहोम मेला पांथोकपनि हाइना अंड्रो केंद्र की एमएलए टीएच श्याम कुमार फोंदोखरे। एनईसी की सेंथंग मखादा अंड्रो केंद्र डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना थासिगी तांग तरुक्तगी हौना थंबालनु मार्केट पांथोरखिबा फेस्टिवल लोइसिनबगी थौरमदा चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखिबा श्याम कुमारना मखाताना मणिपुर खुंदारिबा मिपुम खुदिंगमक खेतनबा थमदना अखोय अमतनी हाइबा वाखलोन सागतपा ngamlabadi हेन्ना चाउखतबा मणिपुर अमा ओइगनी सु नोंबगी चटनबी मांगसिलकपा लमचत साजता अहोंग बलाकपा अमदी किहोम थाजरिबा मियोय सिंगना योनफम लेतबगी अवाबा मायोकनरंबा अदु लेप्तना किहोम मेला पांगथोरकपदगी ngasiदी कोखनबा ngamle मणिपुर असि सेंथोक मरांग काइबा स्टेट अमा ओइहनसि हाइरबदी महौसा लेजरंबा महै मरोंग थादुना सुबा नोंबगी चटनबी नहोंगना हिंगतहनबा ngamlabadi अमुक हन्ना ओइथोकपा ngamgani मसिना खेतनबा लेतबा अमत्ता ओइबा मणिपुर अमा पुरकपदा मतेंग ओइगनी हाइकी। Mati katana Manipur ki bapu natte, Thakur katana Manipur ki bapu natte, Kuki katana Manipur ki bapu natte, Muslim katana Manipur ki bapu natte. Manipur ki bapu di kana mahada Manipur Tamil Nadu. Jadi kering maksudnya Manipur ki bapu ni. Aku ikut dia mana Manipur ki territory integrity kami negara mana. Aku ikut dia mana dalam lagi. Nah, sak itu ki culture ki kita berthapra. Kau macam mungkin ada lagi ada kata. Manipur si santi lagi bang. Bapak akan berdebak atau begitu mana yang saya kasih kita ada fit kau थौरमदुदा सरुक याकिबा डीसी इम्फाल ईस्ट एम जोइना अकोइबगी फिबम फगत हन्नबा किहोम थारिबा फार्मर सिंगना उवा थाजनबियु किहोम थारगा सेंथुंगी फिबम फगत हन्बा ngamliba asida अकोइबगी फिबम सोक्तिलकपा असिसु कन्ननबा खोंथांग लखलहनिंग हाइकी। इम्फाल ईस्ट की अध्यक्ष पी बिमोलाना एमएलए श्याम कुमारना अंड्रोगी प्रजा सिंगिदमक पाइखलिबा थबक थौरम सिंग थागतपगा लोइनना महाकी मतौ तमलबदी मणिपुरदा अवोनबा पुरकपा ngamgani हाइकी। एनईसी की सेक्रेटरी राम मोइभाना तांखुलगी अरीबा लाइरिक अमदी चिनबुंग वारी सिंगदा अंड्रोगी वारी यावबना खुल असिगा तांखुल सिंगा अनकपा मरी लेने हाइबा खंगबा ngami मैहौरोलदगी लेरकलबा अंड्रोगी मई लेरिबा मफम असि सेमगतनबा एनईसीना लुपा करोड़ अनि काइथोकले। अंड्रो केंद्र की प्रजा सिंगी अफबा थकनबा इसिंग फंगहनबा वाटर सप्लाई स्कीम की लुपा करोड़ तरुक काइथोकदा अयाबा पीरे। कोइरौ खोंजिल हाई स्कूल की नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा सिंगी हॉस्टल साननबा लुपा करोड़ मंगा काइथोकदा नतना ngariyanदगी अंड्रो यौबा लंबी सेमननबा लुपा करोड़ मापन हेना काइथोकगी अयाबा पीरे। अंड्रोदा किहोम थादुना ममिंग चलिबा सि हेना पाक्थोक चाथोक हंदुना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट अमदी अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगदा संदोकपा ngamlabadi मणिपुर की सेन थुमगी फिबम फगतहनबता नतना लाइरबा फार्मर कयादा कानबा पिबा ngamgani हाइकी। अंड्रो सि हाइना इबा इपु मतमदगी इमोर्टल फायर मै सुमुत मुतबा हाइबदु एकोइगी यामना कल्चर दा ओथोपु यादबा एकोइगी डिकेसी दु हेरिटेज दु अंड्रोदे दये अदुसु माना होटनदुना एकोइ एनएसी दा रुपीस 2 crore सेक्शन दावदोरे अदुगा कोइ दामो सामुमाना होटनदुना अंड्रोगी लमदम सिदा इसिंग थकनिंगाय सि मतिक जाना लेदे हाइबगी एकोइ एनईसी दा वाटर सप्लाई फ्रॉम अंड्रो फ्रॉम थोपल रिवर हाइना रिटेन दावदोबनी इसिंग सि वाटर सप्लाई सि थ्रू नाइबय इम्प्लीमेंट ऑन वाटर अगेन। लाकदौरबा मणिपुर असेंबली मिखलदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ओइना लमदम मसिदगी कांग्रेस मुथतपा अमसुंग करप्शन मुथतपा हाइबा पांदम थमदुना मिखल थेंगनगनी हाइदुना बीजेपी स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर थौनावजम चाउबा सिंगाना फोंदोखरे। बीजेपी लमसांग मंडल न सिंधुना खोंगापत मया लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा बीजेपी की ओइबा मिफम अदुदा पार्टी की प्रेसिडेंट भवानंदा हानगी मिनिस्टर ओइरंबा एस राजेन यावना बीजेपी की थौपुबा कयाना सरुक याखी। टीएच चाउबना मखातान हाइकिबदा लाकदौरबा जनरल इलेक्शन मिखलदा आईएमसी अमदी नगर पंचायत बीजेपी ना चाउना माई पाखिबदुगी ममी सोइदना तागनी हाइकी। कांग्रेस सारे की करप्शन हो गया, कांग्रेस सारे कमांड हो गए, सीओ
भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश ना अहम निरोधने मियाम चंद्र कार्यकर्ता मियाम चंद्र होना कई कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बाबानंदना मणिपुर बिल्डिंग खरा सारगा चौखटले हाइबे यारोय पॉलिसी प्रोग्राम लेतना प्रजा सिंह हिंगबा वागनी हाइकी बीजेपी की एक्टिव मेंबर ओइबतनतना हानिगी मिनिस्टर ओइरमलबा एस राजेन हाइकिबदा लमसांग केंद्रदा बीजेपी की टिकेट पिरकपा मियोय अदुदा अतै टिकेट फंगहौदबा मियोय सिंगनसु मपुंग फाना सगतकनी हाइकी JCLPF की लुसिंगबा ओइरमबा खोमराम रतनबु वांटेड लाउथोपगी मायोक्ता सेमखिबा JAC ना सिंगजमई की अकोइबदा निमित निनी वाकत मिफम चथदुना खोंजंग चंगसिंगनी हाइना लाउथोखिबगी सरुक अमा ओइना ngasi सिंगजमई की अकोइबदा मियामना पाक्सना वाकत मिफम चथख्रे वाकत मिफम अदुदा सरुक यारबी नुपी समाज की जनरल सेक्रेटरी PH रमनीना फोंदोखिबदा गवर्नमेंट ना रतन की मथक्ता लाउथोखलिबा वांटेड खुदक्ता लाउथोकदबनी लोइनना मियामना चंगसिलिबा ILP की इहौसु लेपा लेतना चंगसिनखिगनी हाइबा वाफम सिंग फोंदोखि हाइबा खोइना हाइबा रतन वांटेड लाउथोइबसे सी हयेंग सिदि खंगनी हाइदना असिदा मार्क्सी अदु कथलबा अदु वदि रतन इहोगी दिमादि IMP की मोइना बिनजी तौजु होगी IMP दी हल्लोयाबा अदुगा सिगी रतन गिदी हयेंग कयुंबा मागी दि नाखै सेंग अदुको इमा इबि सुने नाखै अम सेनेदना IMP की दि सु मावम खंगदे हल्लोयाबा रतन तुंगदा वाकत मिफम सिंह अदुदा सरुक याकिबा नुपी सिंगना सिंगजमई पुलिस स्टेशन दा अखोइबसु वांटेड लाउथोकपिरो हाइदुना थमजिनख्रे JAC अमदि लाक्लिबा नुपी सिंह अदुगी मरक्तगी मियोय मंगा खनगतुना सिंगजमई ओसीगा वारी सानारबा मतुंगदा हिरम असिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर की थाक फावबा JAC का वारी सानानबा सिल्लगे हाइबदगी खोंजंग लोइसिनखि मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर दा मणिपुरी सिंगी लाइनिंग लाइसोन दा सागोनरिबा पोंग अमसुंग पुयावारी लिबा यावहंदबा हाइबसि चुमदे हाइना कांगला खुंथोगी आई अपुनबा लुकी हानेगी प्रेसिडेंट एस इरिक खोमबना ngasi MB कॉलेज दा पांथोकपा इनाट लाइनिंग लाइसोन दा सागोनरिबा पुंगी सई अमदी पुयावारी लिबा यावदना करमना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर नि हाइगदौरिबना हाइबा खन्ना नैनबगी थौरमदा फोंदोखरे लाइनिंग थौसना मही कांगलुपना सिंधुना पांथोखिबा थौरम मदुदा लाइनिंग थौसना मही टेंपल बोर्ड की मेंबर डॉक्टर एस लंचेनबा लाइनिंग थौसना मही थौगल कांगलुप की प्रेसिडेंट मेंजोर खुमन्ना अथोबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याकी एस इरिक खोमबना मखाताना हाइकिबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की कोर्स सिंगदा मणिपुर की इनाट लाइनिंग गा मरी लेनबा सिंह यावहनबा तंगाइपदे हाइकी क्रमों यावदेनो संगठन हाइरेगा मखादेदा अखोइ पोसी यावदरिबा अदु हदि अखोइ गुम हाइतारे इनाद्रि कंपनी सावकनी अदुना मदुकी मतंग द मोइनो वखन खंदबा दि फजना हाइ चिंग टेक्निकली या कनो यामना टेक्निक कई हाइ वखन थादरे यारगा सेमम संगी अपोपा अपोपी अनिमक मसागी अनाब अमदगी चही खरगी ममांगदगी फमुंगदगी हेंदोकपा ngamdana बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंबा खोइजुमान मयाई लेकाइदा लेबा इमुंग अमदा चही कुन खक्ता ngairiba nupi macha amana imung punnaba hotnabada yamna wan hingli imung adugi ahal loiriba soibam tauba koba miyoi asi paralysis tauba khakta natana brain gi anab ama leibadagi amadi mahaki loinabi soibam ongbi memta debi su chahi ani gi mamangda stroke taubata natana kidney nama function tauba ngamdana leibata natana atopa kidney amana nung leibadagi layeng ba ngamdaduna famungdagi hendoktana leiri macha nupi chahi kunlom surabi es kananbala amadi chahi tara taret khakta ngairibi es thanjitana मीगी खुलंग चतुना हिंगननबा होनरी इमुंग असिदा मोकपा नुपा क्लास 9 खक्ता तमलिबा अमगा सही हुंबुद्रा हेलबा मबोका पुन्ना मियुई तरुक हिंगमिनरी कानन बलाना लेकाई के अंगांग सिंग ट्यूशन तंबिदुना इमुंग मनुंगी अवाबदा मतेंग पांगली मयुमदा अंगांग सिंग ट्यूशन तंबिनबगी मफम लेतबदगी मीगी युम वाइरगा ट्यूशन तंबगी थबक सुतथरी लायेंग बंगमदना लेरिबा ममा मपाबु जेनिम्स की अथॉरिटीना मित्येंग तंबिदुना लायेंग नबु होनबियु हाइना कानन बलाना फोंदोरकली बाबाजी ngasi chahi taruk mukhi mamangdagi nadana leri chahi ahum complete fire baba chapa ngamdana leri se the mama BP stroke tawre adi matungda hoji mama de kidney da su nung lerega lei nung lei lokthokpa ngamdana hoji leri imung gi hoji wariba condition sida akhoi ni hoji lokthokpa ngambagi thongna su khoi da leite imung gi chana thakna ba lai tamna ba imung gi loina maintenance hotna ba stana tana lying na ba hotna ba ha ba se akhoi gi hoji capacity de lei ba ngamde aduna hadi baba su sappa ngamdana lei mogi mo mo taw yinga khoi su nuai da ba phawi hadi lying ba su ngamde ado hay
hꯧji janimska ana ba mayam laying bi basida baba mama bu laying bi laying bi ba yaw ba ta ga di akoina haninga ne thana achoba lamman ma ton thin thare ne kan jagani akoi yamna haga haninga ta tha ga jagani na haijagi Amaromda awana taraba kanan balagi imungda Indigenous Peoples Association of Kangleipak Ipak na khudaki oina chana thakna polam kaya pikre Ipak ki maikai dagi Zeninski Authority oinam kendragi MLA amadi pradhana yeng changbina bahairi Grand Hearing Screening Camp ama Imphal East District ki Basikong Primary Health Center da pangthokre National Health Mission Manipur gi Prevention and Control of Deafness amadi Bharat Sarkar gi Alimco na sinduna pangthokiba camp aduda District Asigi Deputy Commissioner M Joy Chief Medical Officer Dr Pushparai District Health Society gi District Program Manager TH Bini Devi amadi District Nodal Officer Dr Bikram Jisu Saruyaki camp asida na tadabagi awaba leiba miyoi kaya layengki TH Bini Devi na fongdokibada camp asina district asida na tadaba miyoi kaya leire haibagi akhanaba survey amani masida lairaba miyoi singda hena khudongtaba piri haiki Dr Pushparai na asigumba camp asi district asigi mafam kayada pangthokani screening tawraba anaba singda darkar oiba potlam sing lemna pigani haiki DC joina camp asi State Health Services na akhanaba thaurang oina Manipur da ahan boina paikhatpani haiki Stem program for preventive and control deafness masida paikhalakadoriba program masida priority oina hearing SP na nabo hona bada sibwa data am darkar lei haina state government na health department na amna sowa initiative am lawga hariba sumba kem masi pangthokpani Yangnam Kendragi MLA amadi Kendra sida leba panchayat members singi marakta khena ba kaya leire thawga isinga gumbani haina handakta media da phongdokiba wafam adu aranbani mahakpu miyam da lan uhanduna rajniti ki khudongta ba longna bo hotna bani haina Kendra sigi MLA elangbam dijamani na phongdokre ngarang numidang MLA gi quarter da pangthokiba pawgi mifam amada MLA na makhatana hiramasigi matangda chaptaba wafam puthokpa ngamlabadi mahak MLA oibadagi pham thadokpa ngamgani kari sunatabada rajniti ki khudongta ba lauraga MLA bu mixat thinaba amadi miyam da lana uhannaba asiguma wafam phongdokpa si matungda amukhana tawbiganu haiki aimoda makoina haigibada inda tagidaba praman galoinana makoina pigiba aiba siron singa loinana sima haibani sima ikote tawrokte haiba dugumba leiragadi fajana ingonda saki utpangamagadi ai MLA phawba toke Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Director M Yaskul na haikiba wafamga Minister na haikiba wafamga khena basida miyam na bhap tadre haina Wangoi Kendra Development Council na thadorokpa cherolomana khangalakli Imphal Municipal Corporation ki councillor oina mai pakraba ward number 10 ki councillor Salam Tiken amadi ward number 12 ki councillor Posamong Ongbi Premila Devi bu okpagi tharomama ngasi haurok tambida leiba Kalyan Bhavan da pangthokre Society Theatre Manipur na simna pangthokpa tharomadu da oina Munal amadi Society Theatre ki President ke Omnath Singhana Chief Guest amadi President oina Sarukyaki Nauria Pakhang Lakpa Kendra gi Manung Tanba Langthabal Lep Awang Lekai da Food Security Act ki mamita dre PDS ki Polam Fauba MLA na mahaki miyoi sing khanduna pibagi thabak chathare haina Langthabal Awang Lekai Community Hall da lamdam adongi miyam na wakat mifam chathakre saruk yaki ba miyoi mana phongdorappada Kendra sigi MLA na media da rajniti sanaduna leire Food Security Act na krabasu ngasi fauba ration card semba fauba haudri miyam gi hak matliba asigi mayokta marilena basingda wakat lagani haiki mi tha dai gi sin ji akhoi phangdre ado sin ji karai de lei bano kadom da lei bano hai be wakhan ju khangdre ado gi sin gi ejena su yendre ado si kari maram gi da mota sin gi ji pi di bano ade mi pula mangna fu security gi e gi chana ra pa sida akoi gi sin pi di sin kari maram gi no si aung da khangna na ba UPSC na lauba Civil Service Examination da matau karam na mai pakadagi haibasida khanna nainaba ama DM College of Science ki holda pangthokre tharamadida India da khwaidagi faraba faculty ama oiriba Jojo Matthew na haikibada UPSC ki exam gi preliminary ki question asi chada marfudara mangadi general knowledge ni masi candidate amana piklingai dagi hongna school da tamlakhiba lairik singda yawarba ngaktani haiki
District Legal Services Authority Imphal East na sinduna lamphel pata laiba District Legal Services Authority ki holda Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation Scheme 2015 gi manga suba session gi khana nainaba mifam ama pangthokre khana nainaba aduda CJM Imphal East A Nogdunesori amadi atai ukil sing su saru yaki Advocate TH Premlatana Commercial Sex Workers singna khudong sadaba amadi makhoi gi damakta clinic hangnanabagi matangda wangangki खादा मखोइदा था अममगे मोगी पेंशन की बेनिफिट सिंजे फंगननबा सोशल वेलफेयर मै लेनब अथॉरिटी सिंगसिदा अखोइना एप्लीकेशन मोइ मैम की थाबीबा अदुगा मरी सुबदा अखोइना हदि ngसाइगी कनोदा नॉट एलसी दा कमर्शियल सेल्स वर्कर सिंगसिना थेंगनेरिबा अवाबा सिंजे सुकी याम चावने थेंगनेरे मरमदु मफम मदु लीगल एड क्लिनिक अमा हांगबा हाइबसि याम इंपोर्टेंट ओइबा फम अमा ओइरे मरन फम सिदा अखोइना लीगल एड क्लिनिक अमा हांगबा Legal Aid Clinic Haureibi amadi Chajing Karam Mairen Khong Haureibi Handloom Cluster Karam Awang Lekai na sinduna ngasi nongmagi oiba Legal Awareness Program ama lekai asida pangthokre thoramaduda Civil Judge Junior Division A Taruna Kumari Handloom Cluster asigi President HS Apabi Legal Aid Clinic Haureibi gi Advocate Gauradas amadi Ambagi General Secretary B Supriya Susaruyaki District Forum Thawal amadi Chandel gi member Advocate L Chandra Kumar na karamba kangluki miyoi singna ain gi oiba mateng kari kari loba yai haibasi khanghan naba pandamda thawamasi pangthokpani haiki loinana consumer amana ain gi oiba kanaba mateng karamna logani haibagi matangda wangangki Sustainable utilization of microbial and botanical products for promoting organic haibasida niminini sathagadaba workshop ama ngasi takyal patal laiba IBSD da pa haukre IBSD na Institute of Pesticide and Formulation Technology Ministry of Formulation Technology Ministry of Chemical and Fertilizer ka khusam naduna pangthokiba workshop asigi haudopada NEC gi Ram Moiva IBSD gi Director Dr. Dinabondhu Sahu Dr. TK Patanjali yauna atai official kaya su saruyaki haukiba July tariki nimidang Pung tarelom taba matamda Imphal West District ki manung sanna leiba tera sapam leirak nongmai them lekai de leiba Maitram Roman bu nongmai na kaptu na halamba adu UNLF na tathagi bani hairi loop asigi Department of Publicity ki Director M Sakhen gi Jerol amana Maitram Roman loop ki mingda sajibu apopa pisak leifam sagolban tera lukram leirak asi UNLF ki lanmi sanglup MPA gi kunthani thoi suba bet lanmi ni training phangduna MPA unit Sani Marfudara Hundoigi Manung Dalaiba Lamdanda posting Taduna Layingai English Singani Tareki August Tareki Nungthil Pungani Rom Tabada 3.8 ki pistol Amapuraga Chen Kraga Yeknabada Sangzakibani Mahaku MPA gi Sana Kanglon gi Tara Nipan Suba Saruki Singset Puntaret Close 4 na Piriba Yeknabada Khulai ka Konana Sangza Basingda Piba Terak Adu Pikibani Mahak Khaktan Natana Lupki Khulai Amasung Paisa Puduna Chen Kiba UNLF MPA Singdi Mahak na Fangliba Terak Asiga Sap Manana Fangani Haidi Paugi Manak Thanatima Brega Matang Uzari Oza Pain Relief Ointment Khwang naba ok sikpa tang sikpa khu naba singbada sinaba yarba lipsa pupna puthok saba Oza Constipate sizinabio. Constipate sizinabana manung sa manuhay taba constipation problem kohon mangami. Itong tanba manung sa sing musuk kohon mangami. Nomada tumamday na lubu-lubu sa ising glass amana chamas amana traga anida thadaraga sizinabio. Constipate. Breaking matung da taram na mo oksari makataba pauda Emsu Singjamai branch na sinduna ngasi Singjamai community hall da Mahairu Singh Pukni thawapagi thoram pangthokre thoram duda MU ki Professor Raj Mohan Emsu headquarter ki President S Subhash Chandra Singjamai police ki SDPO Roni amadi Manipur Fire Services ki Director K H Chandram nisu saruk yaki
हंदकता IAS फावरक्लबा KH Dainabu खुदोल पोट पीदुना पुकनिंग थौगतकी KH Chandramaniना खुनायामा फहन्नब होटनबदा महैरुई सिंगी दायित्व यामना लई महैरुई सिंगना मथौदा पुकनिंग चंगदुना फतबा लंबीदगी लापथोकनब होटनसी हाइकी सुभाष चंद्रना लमदमसिदा मगुन लेबा महैरुई पुथोकनबा एमसुना होटनबा लेप्री मसिदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ना सुमियेंग चंगबा तंगाई फदे हाइकी प्रोफेसर राजमोहना हौजिकी मतमदा नहाकी तांकक हाइबसी यामना मरु ओय तेलब मतम मसिदा तौकिबा थबकसिंग अदुना तुंगदा महै चागदौरिबनी मसिना पुंसिगी लन ओयगनी हाइकी न्यू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगजमई नसिंदुना अहानबा लेखिद्रबो ओइनाम चार्ली सिंह मेरिटोरियस अवार्ड यंथोकपगी थौरम ngasi सिंगजमई ओइनाम थिंगेल कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकरे थौरमदुदा वार्ड मेंबर बंकिम कॉर्पोरेटर थोकचोम एलिजा अमदी कॉर्पोरेटर एल लोकेश्वर सु सरुयाकी सिंगजमई केंद्र की मनुंगदा लेबा महैरु सिंगदा खुदोल पोटीदुना पुकनिंग थौगतकी थौरम असिबु स्पॉन्सर तौरिबा ओइनाम रोमेना तुंगी युम्बिरेल ओइगदौरिबा महैरु सिंगबु पुकनिंग थौगतपा ओइना असिगुम्बा थौरम पांगथोकपसि तंगाई पदे हाइकी उरीपोक यूथ क्लब अचोम लेकाइना सिंधुना हंदक सहीगी क्लास 10 अमदी 12 परीक्षादा मार्क वांगना फंगलकलबा महैरु सिंह मना पीदुना पुकनिंग थौगतक्रे मैनम नवचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट अमदी मणिपुर एजुकेयर फाउंडेशन सिंधुना अचोम लेकाइ कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थौरम मदुदा MPCC की जनरल सेक्रेटरी RK रानी सना IMC वार्ड नंबर 6 के काउंसिलर T इंद्रजीत सु सरुयाकी RK रानी सनाना महैरु सिंहबु पुकनिंग थौगतुना अंगम मना मथुम खरा पीरिबसी लेबाग असिगी तुंगी याइफनबा थबक तौदुना साखत लमजेलदा सरुयासी हाइकी महैरु सिंहबु मतिक चाबा मी अमा ओहनबो होटनबदा सेल खक्तना यादे ममा मपा ओइबा सिंगिसु अचौबा थौदांग लई हाइना लमसांग केंद्रगी MLA W ब्रजदितुना फोंदोक्रे W तरपोन मेमोरियल ट्रस्ट ना सिंधुना RDO कॉम्प्लेक्स की ऑडिटोरियम दा पांगथोकिबा तरुकलक सुबा W तरपोन मेरिटोरियस अवार्ड यंथोकपगी थौरमदा वाफम असे फोंदोकिबनी थौरम अदुदा इम्फाल वेस्ट की अध्यक्ष दसुमती IMC की पब्लिक वर्क कमिटी की चेयरपर्सन हेरोजित लमसांग नगर पंचायत की चेयरपर्सन मधुमंगल सरुयाकी लमसांग केंद्र की क्लास 10 अमसुंग 12 की परीक्षादा मार्क वांगना फंगलकपा महैरु सिंहदा मना मथुम पीदुना पुकनिंग थौगतकी MLA ब्रजबिदुना अफबा अंगांग पुथोकपा हाइबसी अफबा खुनाय अमा सेमगदौरिबनी अफबा अंगांग अमा सेमबदा सेल खक्तना यारोय ममा मपा ओइबसिंगिसु अचौबा थौदांग लई हाइकी मणिपुर साहित्य परिषद इम्फाल की मरफुनिथोई सुबा मपो कॉमन पालन ngasi जेन डांस एकेडमी की ऑडिटोरियम हॉल दा पांगथोकरे थौरम मदुदा साहित्य एकेडमी अवार्डी ई सोनामनी आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला अमदी परिषद की प्रेसिडेंट प्रोफेसर तोम्बी सुसरुयाकी परिषद असिबु लिंखतलंबा लेकिद्रबसिंगी फोटोदा मियामना लैसु कटपा अमदी हाना प्रेसिडेंट ओइरंबा मियोई सिंहबु अचंबा खुदोल पोट पीदुना तरामना ओखी लोइनना तोंगान तोंगानबा लमदा मना फंगलबा नुपी अमा यावना एवार्डी तरेतपु परिषदना हराव तरामना ओखी परिषद की जनरल सेक्रेटरी ओइरंबा डॉक्टर थोकसोम इबोहंदिना इंग्लिशिंग मचमापन कुंट्रा मंगागी जून कुलहुंदोइदा लिंखतकिबा परिषद असिगी वखलोंदी इमालोन साहित्य अमदी कल्चर बु चाखोलहनबनी खुराई खाइदेमदा कोंगबा तुरेल की मथक्ता दाम साबना मरम ओइदना खाबैसोय यावना कोंगबा तुरेलना फावरगा चतपा मफम कया खुदसेम की इताव थोगले हाइना काइरंग खुमिदो ग्राम पंचायत की प्रधान नूर जमान से साबमना पाउमिसिंग उन्नबदा फोंदोक्रे पाउमिसिंग उन्नबदा अदुदा काइरंग खुमिदो जिला परिषद मेंबर MD बोदुर रहमान अमदी अतै मेंबर कया सरुयाकी नूर जमान मखा तारदुना इकंग थादा मियामगी इसिंग सिजननबा सेमकिबा दामना नोंजु थादा इसिंग चाउबगी अवाबा मायोकनरे लौफम कया इसिंग थुमजिनबदगी अवाबा मायोकनरिबसी मरि लेनबसिंगना मियेंग संगबियु हाइकी मुकई खुदोंचाबजे थुमकनबई लंबिसे कमाय तवने हुजुई थुमिसिना कमाय तवने हुजुई अवाबा मायोकनरिबसिंगसिदेना करि अवांग मतेंग पांगबि याय हाइबजिंगबसिंगसि दमका खुदोंचाब लौनबदमता कोय नसिगी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौजबनी
उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की इंडस्ट्रियल स्टेट याउना तोंगान तोंगान बा मेजर प्रोजेक्ट कया पाइखनबा थौरांग लोरे हाइना नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की सेक्रेटरी रामुइवाना फोंदोखरे एनईसी की मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की कक्सिंग लमखाई मनाकता लेबा कुराव पोपीदा सागतलिबा थौबाल इंडस्ट्रियल स्टेट की हौजिक ओइरिबा फिबम येंगसिनबगी खोंगचता महाकना वाफम असे फोंदोखिबनी एनईसी की मखादा लुपा करोड़ 12 थाददुना का 19 लेगदबा इंडस्ट्रियल स्टेट की हौजिक ओइरिबा फिबमदा अपेनबा फोंदोखि मणिपुर सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिरक्तबना अरोइबा फंड थादोक्तना लेरी चुराचांदपुरदगी हैंगलेब कांगपोक्पीदगी तामईदगी तमेंगलोंग ताबा लंबीसिंग एनईसी की सेंफमदगी सेमगतलगनी उख्रुल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट इंडोर स्टेडियम अममम सारगनी हाइकी. So under NEC for the current year we are going to construct that industrial workshed in the Tiamgosong, Ukhrul, the indoor stadium in Ukhrul, indoor stadium in Thoubal. Then we are going to do that underground power cabling in Jennings. Then we are going to set up 33 kV in this Paoyi in Ukhrul near Nagaland border. बीजेपी की सबका साथ अमदी सबका विकास चिन्ह खुद का मानहनिंगे हाइना पीपीएफ मणिपुर विमेन्स विंग की डेप्यूटी वांगांगलोई रुक्सा चौधुरीना फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा महांगना मखा तारादुना हंदक स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर अमदी ऑफिस बेरर खनबदा पांगल फुरुकी मियोय यावहंदबा हाइबसी पीपीएफ मणिपुर ना पेंडे मसिगी मरम करिगिनो हाइबा मियामदा सेंदोपियु हाइकी हनरिगे अमसुंग करी हनरिगे हाइबगी चारांगलबा मरकसिदा स्टेट की प्रेसिडेंट ओइना लेबिरिबा बाबानंद सिंहना लेबाक मियामगी चारांगलबा अमदी वखल फाथबियु अथुबा मतमदा मसि करी मरमगिनो हाइबसे सेंगदोपिरो हाइबा वफमसिने पीपीएफ वुमेन्स विंग की साइटगी थमजनिंग वफमसे हंदक रिम्स अंगांग उन्नबदा लेखिदरबी थोक्सोम खेरोदामी सिगी मतंगदा सेम की बात जेएसी रिम्स की ऑथोरिटी का यानकीबो वाफम थबक तो ओंथोरक्त्रबदी सिविल सोसाइटी अमदी महैरोई लुपसिंग खुत्समनदुना अकनबा खोंजंग संगसिंगनी हाइरी खुराई कोंगपाल साजोर लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा जेएसी की कन्वेनर रामानंदना तांग 13 की नुंगथिल पुंग 4 मखाई फाउबगी मनुंगदा असोइबा अरानबा तौबा डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंग एक्शन लौखतपा हाइना यानकीबनी अदुबु ngasi Indian Medical Association Manipur State Branch na Dr. Amadi staff sing kankhатpagi mawongda media da phongdorokpasi laibak thibani JAC ga RIMS authority ga yanaki bo wafam thabak taw onthorak triba fawba asiba hakchang lawroi haiki JAC site gi thoi yamna nuaijate aduna RIMS ki authority na akoida pibire iba thajaba asi karigumba thabak taw onthorak taba targadi JAC ki site gi miyam humna amadi Manipur ki lairiba society miyam ji amadi satra ki sangsan jing gi punchen daraga koi akan bukong jang asi sangsin jagani aduna koi hauji lairiba RIMS ki mokta lairiba na ba asiba asi koi hauji phabu logduna lairi adubu RIMS ki authority na thajaba pirik liba ba yana chi asi hayeng bhogi makung manung da makoi action don thok pirik lagadi koi yana bagi matung da leba ko domita koi asi baksang asi postmortem tawraga utchakani karigumba hayeng bhogi manung da makoi action lokolak ta targadi koi gi si baksang ji lawzur reina koi hajare Lions Club of Ningthaukongi English Ingani Tara Taruk English Ingani Tara Taret ki naungna thau pugadaba board of director khanbagi thauram ngasi Ningthaukong model school da pangthokre thauram aduda M Gojendro hanagi president A Dorendro M Memcha amadi H Manikumar sarugya ki H Syamchanbu president ki H Ibomchabu secretary oina khankre Amaromda Lions Club Moirangi su Board of Directors sing wasak lobagi thauram Community Health Center Moirangi Conference Hall da pangthokre thauram aduda District Chairperson Dr. T Rajani Zone Chairperson Dr. Tesmani Dr. W Gulapi su sarugya ki N Premjitpu President Y Herojitpu Secretary oina wasak lokre ADC Chairman ML Maksangi midyang makhada ADC Senapatina Sarana mai khulda nimitni chupna veterinary camp pangthokre foot and mouth disease na nahalaba iroi amadi sanchani yang thairom layeng bagaloina na hidak langthak singsu fanganki Manipuri macha Chirom Indirana Bharata ahanbo oina Handloom Design Development Award 2015 phangle mahak thangmaiban lainan hanjabale kaida leba Chanu Creation gi proprietor ni Award asi mathang thagi tang tareta UP की बनारस नेशनल हैंडलूम डे की थौरमदा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना यंथोकनी हाइरी
यारीपोक बाजार लेबा यारीपोक गवर्नमेंट हाई स्कूल यारीपोक गवर्नमेंट एडेड हाई स्कूल अमदी कैरियर फाउंडेशन हाई स्कूल की कैंपस मनुंगदा गवर्नमेंट ना पावर सबस्टेशन सागने हैबो वाफम अथुब मतमदा हंदोकदबने हाइना जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी ना पोंदोरकली स्कूल कैंपस ता पावर सबस्टेशन सागने हाइबसी महिरोय सिंगबु मुथतके तौबने हाइना कमिटी ना लवी हिरम असिदा हाना अयाबा पिथोकलोब स्कूल कमिटी म्युनिसिपालिटी की चेयरपर्सन काउंसिलर पुंबना हाना पिथोउ अयाबा चे अदु मसाना हंदोकदबनी हाइरी अबु थबकी पाउ खंबिगनी थबकी पाउ पिजरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD ऑफिस असिस्टेंट मरफुद्रा कनिथोय अमदी ग्रेड 4 यांखै लोगदौरी मसागी चही कुंट्रागा निपान फाउबी मनुंगदा लेबा ग्रेजुएट पास चौबा कंप्यूटर की नॉलेज लेबा मियसिंगना ऑफिस असिस्टेंट की फंगी दमक दरखास्त थारकपा यागनी क्लास 10 पास तरबा मणिपुरी अमदी हिंदी खंगबा मियसिंगना ग्रेड 4 की दमक दरखास्त थारकपा यागनी फॉर्म पिसनबगी अरोइबा मतम जुलाई की तांग 19 एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्राइमरी अपर प्राइमरी की फॉर्म सिंह लोगदौरी यामद्रबदा ग्रेजुएट पास तब मियसिंगना लालिबा जुलाई की तांग 13 फाउबी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी BSNL की जूनियर इंजीनियर लिसिंगनी चट्रेट लोगदौरी मसागी चही कुंट्रा फाउबी मनुंगदा लेबा मियसिंगना अगस्त की तांग 13 फाउबी मनुंगदा टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल रेडियो कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंटेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पास तौरबा मियसिंगना दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी SSB कांस्टेबल की ड्राइवर खरा लोगदौरी मसागी चही कुंतरे फाउबी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौरबा मियसिंगना अगस्त की तांग अमा फाउबी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी अमरोंदा कुक वाशरमैन बाबर सफाई वाला अमदी वाटर कैरियर ओइना थबक तौननबा SSB की कांस्टेबल खरा लोगदौरी क्लास 10 पास तौरबा मसागी चही कुरुमदे फाउबी मनुंगदा लेबा मियसिंगना अगस्त की तांग अमा फाउबी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर खरा लोगदौरी मसागी चही 94 फाउबी मनुंगदा लेबा ग्रेजुएट पास तौरबा मियसिंगना लालिबा तांग 19 फाउबी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी BSF की SI अमदी हेड कांस्टेबल खरा लोगदौरी मसागी चही 15 फाउबी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा मैट्रिक पास तौरबा मियसिंगना जुलाई की तांग 15 फाउबी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी UPSC ना नेशनल डिफेंस एकेडमी की पोस्ट 455 अमदी नेवल एकेडमी 55 लोगदौरी यामद्रबदा क्लास 12 पास तौबसिंगना जुलाई की तांग 15 फाउबी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फालदा ओइगनी मथक्ता पंजक्रिबा थबकी पाउसिंग असिगी अकुपा मरोल बापुपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगविबा यागनी मखाताबा पाउदा स्वास्थ्य भारत मिशन की सरुक अमा ओइना नंबोल BJP मंडल यूथ मोर्चा महिला मोर्चा किसान मोर्चा अमदी नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर सिंगा पुन्ना नोंगमगी ओइबा लमतु सेंगदोकि थबक पांथोक्रे नंबोल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर SCO ऑफिस अमदी लंबी की नाक येता लेरंबा अमोना काइसिन सेंगदोकि लमतु सेंगदोकि थबक अदुगा मरी लेनना BJP स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर थौनाउजम चाउबा सिंहाना हॉस्पिटल अमदी ऑफिस सिंगबु लुना न थमनबगी पांडमदा लमतु सेंगबगी थबक असि चथबनी हाइकी था सिगी मरीदा थौबाल अथोपमदा लेबा HDFC बैंक लूट तौबदा मपुंग ओइना चेनरिबा थौबाल चारांपात मयाई लेकाइदगी मुतुम गांधी नतना अतै चेनबा मियोइसिंग थौबाल पुलिसना अयाम फागतपा ngamkre चेनबा खरसु मसा मसाना संगजरक्रे ngarang numidang athengba phawbada juvenile oiriba mahiroi ama yauna miyoi ahum yaripok police station da sangjakraba matung चेनबा BDF अनि स्टाफ अहुम याउना पुन्ना मियोई 13 याउना फागतपा ngamkre मकोइना लोचिन्दुना थमलंबा सना अमदी सेल लौखतनबगी थबकन चथरी बैंक लूट तौखरबा मतुंग SP थौबालगी मियेंग मखादा एडिशनल SP LO राकेश बलवाल SDPO यारिपोक SDPO थौबाल अमदी कमांडो थौबाल ओसिना लुचिंगबा पुलिस कांगबु अमना पुंग कुनमरीगी मनुंगदा चारांपात मयाई लेकाइदगी थियाम अर्जुन चारांपात थोक्सोमदगी TH दिलीप कुमार बु फागतुना मखोइदगी लुपा लाख 8,9,9 अमदी सना किलो अमा मखाई फंगदुना मखोइबु वाहंग थोहंग तौरबा मतुंग अतै चेनबसिंगसु फागतपा ngamkhibani कुंभी केंद्र की मनुंग चंदा वांगू सिथेक लेकाई कम्युनिटी हॉल दा BJP की ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमंगरांग पांथोक्रे थारोमदुदा स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर TH चाउबा हानगी MLA एन मंगी याउना लमदमदोम की तोंगान तोंगानबा प्रधान कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन सिंगबा मियोई क्याना सरुया की नौना BJP दा यावरकलबा मियोई सिंगबु इकाई खुमनबु उथि
TH Sawana Congress Sarkar gi MLA Minister Singh asi lairba miyoi singbu hinghanaba hotnadaba party ni haiki hanegi Minister N Mangina mahakni Minister oiringaida tawkiba thabak thauram sing phongdokhi Network of Economy and Welfare Service Combina Sinduna ngasi tagi tang 13 fawba numit humni chupna chathagadaba book fair ama ngasi Kumbi Bazar mandapta hawdokre hawdokpagi tharamda MP Dr T Mainya Kumbi Kendra gi MLA SB ra Kumbi Municipal Council gi chairperson Ningthaujam Ongbi Ibesana maroiba miyosingona saru yaki Larik laisugi lamda Public Library gi thaudang haiba thimda symposium ama supangthoki thauramga mari lainana MP Dr Mainya na lamda masida khundaminari ba kanglosing amatta oina laiminna ba hotnabada mipung khudingmak lairik yamna paba darkar oi haiki MLA SB rana lairik haibasi mipung khudingmakna satna thana ba yadraba langayamani haiki Kumbi Kendra da Congress ki mapangal kangkhat hanaba hana Kendra asigi Congress mirep oikiba N Ibobi lamjing makhada Kumbi Khuno polling station ani Ithai A amasung B gi oiba youth committee semkre Handak pangthokadoriba mikhal asida Congress na mai paknanaba youth committee kaya semduna akanba campaign sathagani haidi Nambol Block Congress Committee gi chahi gi mifam ngasi block asigi holda pangthokre thauramadu All Manipur Mahila Mandal gi President Secretary amadi Bisnupur District Lusing Basing Nambol Kendra gi MLA N Loken su saruyaki MLA Lokena Nambol Kendra da Congress pu inthu duna atopa party makarakani haibasi oithoktabani haki Manipur BJP original BJP amatana ngasi Congress ki sigumba se amata party se kullaga namti Sida khwaidagi yamna nam si Congress ka yawram laga Sida ida Congress party ka yawram kana mantri wajam laga deputy CM warga chup yamba chup karwa choma choma ka matu tama ma chahi manga de manga bho mayam gelbiyo ngasi da Bharatiya Janata Party yamna musibat charpa adu kuba ki energy bihunda se karam chahi ma chahi tara khanna ma ki ke ne pase mayam thegbi laga Freedom Fighter ama oirambatan natana Minister oiramduna moirangbu chakhatnabu hotnabada achauba thaudang lauramba Hemam Nilamani gi chama supna mari suba mapok kumon thauram moirangi INA Memorial Hall da pangthokre thauromgi sarugama oina Hemam Nilamani na hinglingai matamda paikhatlamba thabak thauram kayagi photo exhibition ama supangthoki ngasigi thauram aduda Uripok Kendra gi MLA L Nandakumar Langthabal Kendra gi MLA oiramba Ojoy Kumbi Kendra gi MLA oiramba N Mangi Babu amasung P Sarat Chandra Susaruyaki Thauromga mari lainana Manipur Board na lauba class 10 gi parikhada Moirang Kendra gi oina khwaidagi mark wangba government amadi private school dagi khangatuna lupa lising manga piduna pungning thagwatki Lakliba Mikhalga mari lainana Langthabal Kendra gi unit election committee gi mifam Naran Konjil Haraupungda pangthokre mifam aduda Mutum Dinesh T Arun amadi M Imo Pisak Susaruyaki M Dinesh na Atopa Kendra Singa Yengnabada Langthabal asi yamna sothana leiri lisang stitna opposition da leiriba Kendra si miyamna wakhal taba matamoire haki Tangkham amadi Harauro area da leiriba laupham ayamba handaki nongna ichau thoktuna lau pari chamnga ro mangba yabagi fibam da leire masida lawmi singna chawna awaba mayoknari sarkarna lawmi singi damakta akanba mityeng changbiduna faudina chingba potlam sing Mateng pangbiyu haina Tangkham Farmers Association gi maikaidagi phongdorakli Bharat Swabhiman Trust and Patanjali Yoga Samiti Manipur na Khongampat Youth Club ka punna sinduna Kangjaibung Youth Club awang sekmai gi ground da bana mahotsav ka mari lainana utara kaya thakre atop mafam kharada su utara kaya thaki samiti gi petrol in chief Basudev Singh na akoibagi phibam kannana ba utara thabagi thabak asi pangthokpani haiki Manipur State Sumang Lila Council amadi Theatre Mirror Infaga khuthamnaduna Sumang Lila Sanglen da tatharakiba Sumang Lila Tradition gi tha amagi oiba theatre training program asilusinkre lesinbagi tharamda ICM ki chairman L Tompisak BJP State Executive Member KH Loken amadi S Premilana maruiba miyoi singona saruyaki training camp asigi director S Hemantana mangtharakliba Sumang Lila kannana ba hotnabada asigumba training asina chawna mateng oigani haki Hauzik sanabagi pau khungbigani
ngasi sanabagi pauda Bangkok ta July 16 dagi 13 fawba pangthokadoriba Thailand Open Karate Championship ta saruk yarunaba Manipur gi karate sanaroi mari amasung official ama Karate Association of India na khalakle khallaba sanaroi sing adudi kilo 55 gi kanglukta senior gi oina chungkham ningthem kg 55 da L Sanjeev chahi 13 gi kanglukta Linthoi Chenu Moirangthem senior da kilo 55 gi kanglukta Longjam Kabita amasung India ki coach oina Dr Moirangthem Ibomtani India ki team tha sigi tarani thoida Bangkok ki damak India thadokani hairi Imphal East District Football Association ki office bearer amasung executive council members singi mifam ngasi pangthokre Ait Sulanjoibu president vice president mari treasurer ama amasung executive member tara khankhre Tareglak suba Imphal East District shooting competition July 10 dagi 12 fawba Khuman Lampak shooting range complex ta fire rifle amasung air pistol event sing pangthoklagani district asigi saruk yaningba shooter singna July 19 fawgi manungda ming pikhalaknaba khangali Chahi asigi August 19 dagi 15 fawba Sri Lanka gi Colombo da ahanba South Asia thangta school games pangthoklagani Bharati mahut sinduna saruk yaningba Manipur gi thangta sanaroi singna Huye Lalong thangta association degi akupa marol khanglaba yagani hairi Thawbal Sabal Tongba da chatharakiba anirak suba district level open 7A side football tournament ki SYSDO A Sabal Tongbana oikre ngasi sanakiba final match ta 7 star hero pu maithiba piduna winner oikibani loisinbagi tharamda khangabok kendragi MLA O Landhoni Thawbal Municipal Council gi TH Syamo amasung Councillor S Iboton bisu saruk yaduna sanaroi singda manamatum yenthokhi Hauzik makhatana sanabagi pau boyai ning thousand dagi phangbigani ngasigi sanabagi makhata pa pauda football International Football Exhibition match ta United Manipur Football Club na Singapore Football Club pu maithiba pikre Hana football sanaramba laikhidraba wahengbam Indramanigi sahi tara surukpaki kumon thorunga mari lenana Bangalore da base toba wahengbam Indramani Memorial Football Academy na sinduna Manipur da football masana hena sakul hanabagi pandamda Khuman Lampak main stadium da International Football Exhibition match Manipur gi Chief Minister O Ibobina chief guest oiduna sanakre Of the team, jersey number 26, Prem Kumar, is Toy Imanazuri, jersey number 6, Ferdinand Shah Ravi Khan, jersey number 7, Osman Shaheen, jersey number 8, Safwan Ramla, jersey number Tharamsida MLA team Mangi Babu, MLA Arki Imosu Saruk Yak, ngasi sanakiba match asida Manipur gi masak nairaba football sanaroi singna hauji mapal gi state singi club singda ISL I League ta sanaroi singna semba team United Manipur Football Club na Singapore Football Club pu goal ahum amada maithiba pikre Manipur gi mai pakpagi goal singadu Bengaluru Football Club ta sanariba Thoi club asida sanariba Udanta amadi Lajong Football Club ta sanariba Bipinna match ki ahum suba humputaruk suba amadi 29 suba minita chanduna match asi mai pakhibani Maithiauraba Singapore gi amata ngairaba goal adu Rahim Muhammad na match ki 18 suba minita sankhi match asida Manipur gi Thoi da center referee na yellow card piki winner oirba amadi runners up tarba team singda Tharomapu singna trophy piduna pungning thagotki amaramda ngasi sanagadurba match asi nangnaba mari leinba singna VIP gallery chauki loisindabadagi icham chamba chauki na mahut sinduna thakibana gallery gi masak machu thon khidabana gallery asigi magun manghalle mapalam gi mamangda thawong sing asina state asigi yamna ikainingai ohelle ngasi sanakiba match asiga mari leinana Manipur Chief Minister na phongdokhibada academy asina sinduna state asida sanariba friendly match asina leibak amaga amagi marakta hena nungsi sanaba purupang ngamlagani Manipur gi football gi masana dasu hena sakul mangalagani haiba wafam sing phongdokhi the sense of well-being, self-respect and such health and mind, good characters and morale into our youngsters. It is my humble appeal to you, the young and energetic pillars of tomorrow, to come forward and develop yourself positively with the help of games and sports. Let us be united to bring more love and like Mrs.
Mary Kom has brought the state of Manipur into the limelight and made the country proud. I welcome the initiative taken by the WIMFA in organizing the international football exhibition match between Singapore FC and United Manipur FC. I hope this match is a beginning and Manipur will see many more international sports events in the near future. With these few words, I wish the match all success. Jai Hind. Transformation Challenge Apunba Fitness Center Nagamafal na senduna sahi khudingi leptana pangthokpa sahi asiki taruk suba state 11 AFC Transformation Challenge pangtholagani hairi hiram asigi matangda pangmising unabagi thoram ama center asigi office da pangthokre thoram sida center asigi managing director Yumnam Hamlet director A Romesh amadi atai member singsu saruk yakhi thoram asiga mari lenana Yumnam Hamlet na phongdokhibada sahi asigi Transformation Challenge asigi form pisenbagi matam sahi asigi August taruk phawbani ahanbai screening na August tareta final screening na sahi asigi November tarukta amadi mega event na November gi tang 12 da Manipur State Film Development Society gi hall da pangtholagani hari mamang da pangthokibugum prize gi ahong ba leite center asina hojik phawbuda mioi lising ama hena kanaba phangan khre haiki sei kuding gi pangthokpa transformation challenge mar mai pang singra matung sida antaki taruk suba transformation challenge se koi haying di form thaba hogani aduga sei kuding gi na pangthokpa transformation challenge se hana gumna prize samana prize leijari aduga koi ngasi he hobudina hoji phaw sinbada koina mioi lising ama hena mi fit oina koina sigi competition asida oira thadokre adu hantaki laiba koigi competition asi August 7 horaga November 6 po hogani seisida koigi Manipur da laiba mioi singai dari unfit oiba heavy weight adi underweight man sing saruk yabiduna haiba competition asida saruk yabiraga apaba samaj ma oibada mating pangbiu haidana FC magai degi nolongna nisingjari Director Ramesna Transformation Challenge asi apunba fitness center asi kakinate state asida leriba mipum khudimna saruk yaba yagani miyamna lana khambiganu haiki mi kharagi knowledge ta haiba koi competition si Manipur khatangi koi AFC khatangi oiba transformation challenge ni khanbi asi miyamna khanbi du lale koi Mr. natraga koi dum masamu khobagi te fit koi dan koi na khanjari na BMI dagi koi magi legido weight height ki matungina legido suma mayam ji matungina base tawra tawjabani yam samna koi mi kudi mona participate taw yaba dum competition ni si haiba competition ni mayam koi sena habla sakki da je koi chapi gano koi mi kudi mona participate taw any gym horo de any koi sports house club de laiba mayam tuna participate taw yo sida si AFC magi de simpang setok jani sai kudi ngi mayam kitang alan mam da sakki do koi AFC na silaga AFC na pangto AFC na logo dawni kay mayam go khanam lega si kasibu thodo ko le si mayam competition ni mayam loi participate taw fencing Manipur Fencing Association Sinduna Kumal Lampak Fencing Hall da Nupa Macha Amadi Nupi Macha Fencing Sanaroi Sanipan Marfu Mapal na Saruk Yaduna Thasi ki tang mapal digi sathariba Tarani Thui Suba Governance Cup State 11 Fencing Championship ki mini boys gi ngasi pangtokhiba foils ta KISAC Khongman gi Sanaroi OK Demis na ahanba upa kyangwi gi Sanaroi Ice Loijumba na anisuba amadi KISAC Khongman gi Sanaroi CIS Ronel Yasu Bhagawati Lekai gi Yaiphabana ahum suba position takre category asigi EP gi pangthokibada KISAC Khongman gi N Benson upa kyangwi gi S Nelson Misikol Khurai gi KIS Boris Baker amadi KISAC Khongman gi Manisna ahanba anisuba amadi ahum suba takre mini girls ki Sever gi pangthokibada KISAC Khongman gi L Abi Devina ahanba unit asigi L JC Devina anisuba Yasu Bhagawati Lekai gi Sanaroi KIS Jasmina amadi unit asigi N Mariana ahum suba position takre Women's Football All India Football Federation gi miyang makhada Odisha na yumbu oiduna sathariba Junior Girls National Football Championship ki ngasi sanakhiba Manipur gi anisuba quarter final match ta yumbu Odisha bu goal ahum sinoda maithiba pikre
मणिपुर की माई पापगी गोल सिंह अदु रोजाना मैच की 29 सुबह मदी हुमफुम 2 सुबह मिनिट गोल अनि अमदी एन रतन बलाना मैच की 39 सुबह मिनिट गोल अमा चंदुना मैच असि माई पाखिबनी मणिपुर की अरोइबा क्वार्टर फाइनल मैच था असि की तांग 12 दा गोवा गा सानरगनी अमरमदा ग्रुप 1 की सानखिबा अतोप मैच अमदा झारखंड ना गोवा बु गोल मंगा अनि दा माइथिबा पिखरे Hagat boyay makataba pauda ngasi numidang charakna pung 9 muk taba aduwaida Senapati district ki DC office ki complex ta sakti leba bom ama pokhai kre bom pokhai ki ba aduda asoka pandi yaudi hairi hauzik ai ngasagi pawang khambigani ICAR Lampel Pataki Pangba Pauda Ngasigi Kwaidiki Sakiba degree Celsius Kuntra Dasmi Ama Kwaidiki Ingba degree Celsius Kulundoi Dasmi Mari Nungsita Yauba Ising Manil Kisang Ayukta Sada Patutara Nepal Nutilda Sada Manumatoy Oiki Ngasigi nong suki bagi sang sino dasmik taruk milimeter ni. Fishery Department na sino na lampher pata leba Department na sige complex ta tararuk lak suba fish farmer se fish fair pangthokre. Railway line na sokhal laba longi singi senpham pi dabadagi khunja sing na railway line sembagi thabak sing thingdin kre. Amadi Mapan Suba Pineapple Festival kam Buyer and Seller Meet Amadi Youth Festival 2016 Loisin Kre Ngasigi oina di ICB ni pizaba pau matang asta loizare mileng tabiri puna ho amu kana from dari